Menta kada ji kon nak deng jong versus Makri badu teu Jeffrey Chen lengdo deng ini pe menta ji kon jong kalau ngobom na menta la la Makri bang la kai menta ngala la kai butai da bang syarem no nomor ba ka injury kejan menta kini argot kini la kai menta kini sporlok mo gi la kai ya kan la kai biang biang la kai biang biang la kai be da kajing surit ma ne le da kajing yu ma la kai be ma akan spot ada nih cingren cingja bro tuh balik kayak mah game is game mah hilang gedor mah sini god dah gini supporter teu senmas bangco teu referee ini dan gisar bang TW dan Pol baru ne we perlok nang la kaim dah. Mejob memang. Ram. Medal lejo. Medal lejo. Ejeng kerben ni tu next mah. Ang tos mah. Maraj memang. Ai. Maraj mah. Saya berkhan, cuy sempang. Lagi judge ada ke hilang lah Facebook dia dari tadi. Okay, now Kalau biasa mah the last and final fight of Upper Category Boys. This is Bakri from blue corner. This is the last fight of Jason Lando come on versus from red corner. waduh Jikremen Blue corner. mau kecil good Will be selected from these two opponents. Please cheer up. Please cheer. Jason Lando from red corner and Bener lah, ya. the winner will be the fighter. The winner will be the first fighter of the match. Oh, sekian lama. Kalau nggak kayak gitu. come on versus versus ayo wah versus bakki kayak oh nice nih bakkinya good nice good mari drone lah tah lera komang baik So, blue corner is the winner. Francis Bakri from blue corner is the winner of the match.